Kore ke whakatapu, ado tatali rei motore se no tonga, bea mei takanini, no tokalani, au mau atu foki ai taulahi ai honi, e waha ako ia, ai kaureke me saute bea mo vai ni, tatali rei fu motoro he se no tonga, whepe tapa mamani, mau sio mai eki he tau wainga tau whanau e ahoni, ka whavoa foki ni no tokalani e ahoni, ula a le rei pe, bak moko le rei, whiunga ke wainga tau whanau, bako taulahi foki ahoni, ko timi le rei lo ua, ai taulahi ahoni, e timi ko ai vai ni, ba mo timi ko ai kaureke me saute, ko tim ko kaureke me saute o ku tataki mai foki ai pak tokoni ki na tolu e tangata vainga iloa a counties ka ma foki ai Waikato Chiefs a o sin pulu pa ko timi ko a vai ni o ai foki ka tangata vainga foloa ngai fiau i whakatonga a okalani ni ka ma foki ka vainga tutu ai ka tahi ia movete o ota ka ma foki fono walahi tatali rei mo tolu e se no tonga te te vainga a honi a fafo fa bitoen pa mo si ope ke ahoni o tolahi no tau community tonga i na no fen yo la nusila na ma popo ia vainga tau whanau e aho ko ni pa ko tui pete na ma a fifia he vainga ko fa tau whanau no hen befoki ai a DJ Kala Fofuka DJ Fox o hen be ahon o ne ta mai ngai fasi wa ahoni whaka ma whana ke sio tau kainga ke vainga tau whanau kainga tau whia hen fuk pa moe te niti koe komiti wai peki papakiwa komiti ulere ai u whawhiat motore se no tonga whebe whetu mo mamata mai me ai ke vainga tau whanau tatale ring motore ahon pakapau ui mo roto kalani ko tau koe uga hau ko tau maari tau lahi uga hau whai be he wha Bruce Pullman Park i takanini ka pau ke whi ewa ma sio he vainga tau whanau mo ewa ma popo i tare nito tau whanau ko e whapawholea whako niu alu kai tapa ke po maman pa ko tau mua ai komiti pa mo nautolu koe ni o nau whalera se no tonga Filipe tua moheloa pa mo ka wako ko ia ai university tau kalani ko hono tau mua ki atu ngai porokalama ke sio mai tau community tonga pa taha whake ngai porokalama te mo lawa o sio hanga tonu mai beai ke ngai tare niti ko tau whanau nengo be whetu o mo mamata mai ke vainga tau whanau mi maman pa ka whake ngata i ko ngai kalapu mo kau agent i ko ngai kalapu ke maman i Europe siapani France o te naula wa sio hanga tonu mai ke vainga tau whanau kai whake New Zealand Australia kai kalapu Akapulu kai kalapu Riki pa pe whake ngai kalapu Akapulu whaka Australia naula wa mamata hanga tonu mai ke vainga tau whanau pa te naula wa o whiri ai ngai tare niti unau sa i ai e vainga koe tau whanau pa koe tau mua ai ngawa se no tonga whataha pa moe komiti koe ai New Zealand Tongan Sports o nau hanga koe o whalere ai tona meni koe i takani whamanga lo whaka se no tonga ki he komiti New Zealand Tongan Sports e nau whalere koe tona meni koe whakatau mai tau whanau ki unga ke nau wainga mai nau whiwhia pa kai ngata ai ka nau te whaelaro nau ngai tare niti te whamalo ai se no tonga ki he ngai sponsor o nau kau mai ke poupou i koe ai tare niti tau whanau ai au kau whoki ai a lovi pa mo sane toki kau whoki mi ai ma whono walahi mo sio mai clothing pe whuka DJ Fox tua kala whuka mo ne ngai nau whuka DJ ko Look Sharp Security pe whoki ki siundoa moheloa pa mo Ethan Sports Management kau mai whoki ai pa mo Filipe tua moheloa pe mo e kawaka universito kalani u nau whalere ko ai tau se nolo tonga i he YouTube pa kai whoki ngatai ko ke whaha ngalo ai tau sponsor ko sponsor lai whoki ai tournament kon a New Zealand Tongan Sports he sama ko G mana oto ko nau tolu o nau hanga sponsor a ipu ko ia o glede o tonga lere he tai ai whiaui ko tai Mawhi whai maare ko ni tau programa se no tonga tau lahi ko e aho ni time a saute pe mo time ko e avai ni mawhi tamai ko ni riwak tau kini atu ha talo tahaf kadak riwak tahaf kini atu hatala monu ki tau kainga tonga una sio mai se no tonga ki vainga ko e aho ni riwak awa ki talo monu ke se no tonga ko tau kainga mala bito ko tomatu ha fofeta ke tilangi ina hanga whakakolere programa kon ki whakamore ke kau tanga jani nau taimi kana mai ke popo i vainga ka pulu i tau kainga tonga i New Zealand kainga tonga ko kore whamore atu tahane ngai mawanga mo ui ho tau kakai teke ho mo whanau ke nao o ke tumutumu e wainga ka mea te bu ke nao mai mo i whiawhia pa mōre honau taimi ki ai ka tuku ai o whatamai ki whai ngai uporo hoko ngai uporo pare malalahi ko hia ko kake na honga ngawe i honau ngai tare niti o tare niti ia ho tau kainga tonga ka ko kake ta honga ngawe i kore whamore atu ka tai whanau teke ho mo whanau ke tau wa ke tumutumu e wainga mahalo ko ki i popak tala monu pe ia ko whai atu ki he ngai uwainga kono mana ke whai hanga tim kono vai ni tau mana ke mau tau he whiawhini ko kore whamore atu
kawai ni ka mo kai nga tonga ko tope mo la mai ki mala tek he mo fa na ka da ma hawa inga ko te mari Malo riwa ki koutu ko mea maunga na ke tano ki ai mea kon ke tau popo mo tau te ke tau whana ko inga foko va inga aga pulu tani me tare ni ti lava ke ma mo ui ai pa ko nga ue a New Zealand Tongan Sports ko miti ka New Zealand Tongan Sports na whalere tōna meni ko ni ka mafu ke kaumai se no tonga ko awe ngai ata ko ni ke sio mai ngai kalapu ke va inga ko mo tare ni tau whanau ko inga ko whakaamu pe na mau hana ngai mo ui me ai malo bito ko mone mea ko lava mai ki ai tu lere he ngai family tonga ngai ahoni ka ke lere tonga fra ko ka ku hanga wa inga o ave na tolu ki olunga e tokoni he fonua tokoni ke siasi tokoni he ngai youth ko ya popo ki mo tolu tonga mo me mai ke program TV fo tawang ki tau ka nga fai I he pue ko le tonga ko ki to la fanga vega ko la henge to e wa Marori wak o wata tala monua se no tonga ka koe ka ngata pe foki koe ka ke time vai ni pe fo ke time ka reka me saute o fe ke na ma vai nga fi ai ni na hanga o tu mana nga tare ni ti ke tau mamata ai ka uma fo ke tau ngai family na mamata mai se no tonga pe fo ke ngai kalap o na sio mai ke tare ni tau fa nau pe fa am ben ya tau ta pe ua pe tolu e ma na fa nga mari e nga u ko no tau fai malo abuto mana kwete mo masa pat le ya hapo ngi mo fon kale sia malo Tata le fuk motolo se no tonga ko konga pe fuki ne tau analyze o te vai nga ko a honi e fiau i na New Zealand Tonga Sports G mana o tau Summer Cup e va ko a kaurenga me saute pe mo timi ko vai ni o ma fuki fenga mari ko ni tata le se no tonga a sione yang langi ko kapten fuki a kaurenga me saute ke kau mai ki te ko na analyze te tau e la honi sione malo mai fenga mari lava ke tu ma ki tano ki ho mo te weekend ni pe mo ngai me mo te ke vai nga tau la ko a honi Ya malo bio malo ke iki mai famari ko ni ko time ka le kau weekend ni mau te ke tau lahi ai ko famalo ka na motor mai famari ko ni Sene famalo ko malo ko tu ko me mangan mahino fukini ko kapten ni timi pa ko tu pe wa ho ngai to kon lahi ko timi sene ka ko me ko fema ke ilo mai ke tau ka sio ko me ya pi o tu ha kau tama no tokoni mai ki ho mo timi on fa masino ki mo tolu ta va ko fa ya ko mo trainer mo me be yo ke mau ki timi ko ka le ka be un fa lere mo mau fa ya ko taine pulu ai ku vai nga timi county si mo timi chiefs ai go ye bu ne fa lere mo mau tolu be ki ta ta ke Sona ko me fa fi ai ke se no tonga ka ma fo ke tau ka sio mai ko me api ko nga ko Augustine Bull fo ko tangata hauia timi kon ko o na tau ya Renfield Shield ga Nusilani e timi counties pa kai fo ke nga tai ko tangata hau be nia ko half ai Waikato Chiefs e Super 15 pa kai ke nga tai e he ku tu ya ku e ka Augustine Bull ya ke fe au hi ko half ko o bereki ka ko tu sion me alere ha te tu e Augustine no time kai ha o to ni mo tol ha sio ko mo timi ha ga Augustine o to ni mo tol wa to hi ka re volo va inga me farmacina au fa na ho mo timi ka re me saute yo se ke timi hi ke opito ai go famalo ka tai ne to ni mo ne to ni mo ki timi ai go fe ka re ka ke ha tanga ta go ni ke tanga ta go va inga re volo yo lunga ai go famalo ki ai ba Sene fa fia pito kau mai ki analyze ko te ta ni ad fo ke tala monu ka ko mo timi me se no tonga o tu pe sio ma tau ngai family me api te nau sio mai ki mo vai nga ni o fe ke mo va nga fia ma vai nga le pa tau tok sio pe ke I kuna o si ko ai fa fra mau he o se mi te va no he ko tau fo ka ni ko yo timi fe ka loa malo ko pe fo ke analyze te tau la ko ni o he va ko vai ni pe mo ka re ke me saute ma fo fa mari ke tano mo tanga ta ga tu ko ko sori na kai fo nga tai ko sori na vai nga taula hi fa professional i maman I to poreanga ko ma fa mari ke tano sori ki tala monu ke tau ka nga tonga na sio mai se no tonga ke vai nga ko vai ni ba mo saute a ni fa malo pe to sene proclamo mo fa ni ke au ke ka tonga ka ma na tonga ta pe to poreanga we tahana we va ko po po no mo anga o ai mian ke lave ta o ka inga mi to bureanga ai ke o alpe ta manu ke timo vai ni ka ma ti me saute o ka ma va nga le mo va nga fi a ko ni lang lang ye be iki ai malo sori ko fiau fo ko ni
ai sama ji mana oto New Zealand Tongan Sports. O kai foke kau mai tau timi hau ko koe la venga mari. Ko koe foke tangata hafe follow ko ba mondela mo ai timi la venga mari. Ka ko wilo ifo ko ke mo de ko vai ni. Pa ko tu tani mi o kai ke tau la venga i tournament ko ni. Ko lu ko ni ko ai ke alu ki fei. Ko tau mua e a honi ko e popo e peti me a vai ni. Ko e hanga lau ko e apo le vai. Ko e ta le re so ba so ba fu ka inga me tonga mo ta pro mama ni ko te na usio ma ke ta ngo fu a be ke me na ta la ke ko e albe mo te ba mo support a vai ni. O man lai masi. Valo so. Okay. Alo mo me mai ke se no tonga ko ka tonga be fuga ni tau teu ke venga la a honi ko na lai so te ngo timi pa ma fuga fa mari ko ni ke fa bota no ba mo captain ni ko a vai ni a piu tanga ta fuga ni ne tataki mai fo te a vai ni mo venga mari na timi piu malo tau la fuga hon Malo tau mo hon. Piu ka ta ke hera ki fa ma ki fa matala ki tau ka nga na sio mai tau se no tonga ke teu ai vai ni tabs ke teu tau la ko weekend ni ko ha ngai me ne mo teu ke ai mo ha sio ke teu vai ko mo ka re ke me saute. Rogi famalo pe famari mau. Kita me ke fai ko mau teu pe weekend. Ye na ke fu ina fe nampas mo ko play kan lava mau teu la weekend. Ko mau sio ke tau la ya hon. Piu ko hanga pe ko me ke lau ke ai. Ka me pe fo ke va inga time ni ko ke mau ka va inga ko tu ko ke tu kai vi. Fai pe teu la mo teu le ke teu va inga ko a hon ni. Te ha ngai me mo tokanga ke mo teu ke weekend ni piu wa mo ngai set move mo tau tua mo ngau ke ai pe ngai me ko ia fa puri pe to ko mai pe time tau lai. Ko ta me ke ko fonga mo tua pe mau le ma ki mau timi i tim vai. Ko ta me fo. Malo piu what fuck tau monu se no tonga ka ko mo ka vai me vai ni tabs ko tu pe fia tau kai nga kai fo tau kai nga ko yo kala ni ka tau kai nga ko i tonga na teu sio mai YouTube pe tau se no tonga ke vai ko ni adu tau monu ka te motor o pe ke mo vai nga fia mo vai nga malo pa hai ko lau e tok mai no fo ke timi malo i o si ko ka vai nga ko tau nga timi ani ko timi fe ka ko ngo timi hau lo Kau e foki ni he ngai programa ko se no ronga ma fu fa mari ke ngota lavo ko ni na te o se na vai nga ka ko me ko sio kai ko ngota lavo fu me ti mi hau ko ala venga kai fu ka ala venga e fe au ko ni pa ko ngota ha mo tala monu ki a fa mo office me mo ti mi ala venga nga fo ko mo te fo lau ko ki tonga Io ku ada ki tala molu ke timi te fo lau ko ki tonga ala venga mari ka fa mo office ka ma te nga ka vai nga mo pe o vai nga lelei o te mo vai nga kovi pa mo foki mai mo ipu o vala ia ko fo na bol kama ani tau la ko na New Zealand Tonga Sports ma e fa mari ko ni pa fa fia sio ke fa to ko ni o fa na fe ma o ke fa na ki tala monu ke se no tonga pa mo to nga fo ke tau ka nga ko na fe tu na sio mai ke se no tonga fa to a mo tala monu se no tonga ko mo ngai ofa anga te mau tala monu le fa palang pe fulahi mau le fa tonga. Want to make a shout out to the Maris boys and the Fuekafa. Hopefully it's a good game that goes down and yeah. It's a good day here at the Takanini Games. Get down here on Saturdays if you ever have spare times. All right. Fa tala monu ku say hello ke tonga ko to. O te tala monu ka to ke mo tolu ke onya ko tau ko ni ku fai fa tonga. Ina ku ai tu mo mata pike kula he ngai timi ngai tala ni ke poka tala monu ke tonga ko to pe ku now participate he fe au goni ofo ke now ma wa venga fia mo venga monu ia so taimi le va te u o ke mai ka ke to ko nela ke ata ni tala monu te mo tol Malo ape fa malo la ke se no tonga ko nga ko na lava o atu ngai vainga ko pe fa hoko e malaeni na lava ma o mea ha fa nga mari e jani o ku na ma o ngai tare ni ti ko ni poko me fa fia ko ya o tu unga e fe au ko ni ki ha tu unga pe hen o ku lava mai ka ta ko TV ko ni ke fa ma fola tu ki to preanga pe fe tu pe mamani ke lava mamata mai si ka inga pe ko ni na ma sia fainga mari hata malo Time tatau fitu tau. Oh Takanini. See you here.
kapten nene whanawainga pas katoa, kapten whanawainga timi goia Maini Daus, ke taulahi goia honi me kaurika tau te mano, te ngopou. Pas was gaat ook, ik had tegen me vanaf wijn, dan kon jij 10 minuten.